Reka nguhe ikaze, ngiye kukuzana ku kamari gahendutse gahagaze ibihumbi 800. Ibihumbi 800 uraza tukakwereka akabanza gahuye n'ubushobozi bwawe. Ako kabanza dore ngaka urabona ko kegeranye n'iyi nzu, kandi iyi nzu murabona ko ifite umuriro, ngira ngo muri kubibona n'amazi hafi, ni ahantu hari n'amazi hafi, mbese umuriro n'amazi. Murabona aka kabanza dore ngaka gafite 13/15. Ni akabanza kanini rwose kandi ni keza, gahagaze ibihumbi 800 hano mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, mu murenge ni uwa Bumbogo. Ni ahantu rwose ushobora kuza ukahakura aka kantu nk'aka ukambaza, ariko aka ngaka usabwa kumbaza mbere nkabanza nkagategura nkagashaka. Urabona ko ni ahantu hatuwe, haraguru gatoya ni umuhanda, ntabwo hakora hano ku muhanda, ariko murabona ko hatuwe, haraguru gato ni umuhanda. Murabona ko ari agace gatuwe, haraguru hari amazu, ni ahantu heza cyane ushobora kuza bakwereka akabanza gahagaze 800 yonyine. Ni ubwa mbere nshyizeho akantu kaba gahagaze 800, ni ahantu heza kabisa. Dufite n'ahandi ha 800 hafite 17/22, naho ni aha 800 heza, naho hateretse. Kariya kabanza mubonye ko hateretse, ni ahantu heza cyane. Ngiye kujya mbakorera n'utu tuvidewo tw'utuntu twa makeya. Murabona ni ahantu hatuwe, ariya yose ni amazu nk'uko bigaragara. Rero ni ahantu heza, hari hafi n'ibikorwa remezo, mbese ni ahantu uzatura ukazabona buri kimwe cyose ukeneye. Amazi ni hafi n'umuriro ni hafi. Ngwino rero uhature, dore ku muhanda ngaho hariya muri kubona iriya moto iciye, ni ku muhanda, murabona ko atari kure. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza.